Maya po oras po. Muna po, pasalamat ko po kay kayo, kareng ega na ganang megtiwala at sinuporta king kay katamong YouTube channel. Manibat po anyang April, May, June, July, August, September, October. So, kilog po ning anam abanwa, kilog po ning anam abulan, at tinta na pong 1,000 subscribers. Apo. Kaya, pauli na po ning vlogay ni, puri ko pong pasalamatan dako po karing ganaganang sinawop, may idea, may suggest content, kaya katamo pong vlog. Ngayon po, inya pong April, so kasalunsungan pong quarantine kanita, epa po magumpisa ing klase. Ayan. Siguro may itong rason po is may nipking bale, makanyan, kayari ko nang gewait ang dapat kong pagobran, king bale. So may nip ko, siguro panto na ning katawan ko itang at saka eskwela, tuturo, face-to-face, teaching, learning, makanyan. At ay isipan ko po na mag-vlog ko. At mumuna ko pong vlog itang makanano kung metaba. Ayan. Dinake po ketang vlog ko nga ito. First vlog ever na makanano kung tinaba. Ayan. So, ay ni po yung ka na akong first content king kakong YouTube channel. Ayan. Paano tumaba. Ayan. Dinake ko po ka rin ng nano ing meging sangkat o tinaba ko. Ang gaking ditak-ditak po mag-upload ko pong video ko at ngayon pong October, ayan, reach tanya po itang metong requirement, metong karing requirements na po ng YouTube channel ing mika 1,000 subscribers. Ito po. Ngayon po, syempre, share ko na rin po, idake ko na rin, nano ing maging experience ko king kakong pamag-vlog. Munang-muna, po makanta, sabihan ko, para ka na ako personally, makanta kasagli yung pamag-vlog. Kailangan ating kang cellphone. Ayan. So, impong gagamitan kong cellphone ni, malibat-ibat, iya po yung gagamitan kong pag-video, pag-edit. Kadwa po, mimisip ko pa na nung malyari kong i-content king kanakong vlog. Sabi ko nga po nandin, makanta ka sagli yung mag-vlog. Kasi misip kang content na isipa mo, bayo may i-vlog, makasaw pya ba niya, kareng tao, kareng estudyante, kareng teachers. Ito na po niyan, yung target audience ko is reng anak, estudyante, ang po reng talaturo o teachers. Ayan. Yung main goal ko is to educate. Ayan. Kaya naman, rempong may nga labasan o latest kong vlog o content, makatungkol na po king pamag-aral, king tutorial, ayan, pauli na po ning distance learning, gagamit tamo po miyayaliwang platform, online platform, using internet, makanyan. So, karin ko po ay isipan na isundo kaya po yung pamag-vlog. At pauli na po rin taong maniwala at susuporta ka na ako. Inya, hanggang yan po, waman po makanta karakal views, makanta karakaling subscribers tamo, ditak-ditak, miraragdagan la, ditak-ditak, mag-upload tamo. At nano po nano po problemang pegdalanan ko. Bilang bayong magumpisa ko pa naman king field day ni king pagiging vlogger, metong kumaging problema niya minuna itang makananong mag-edit, makanyan. Pero sabi napin, alang masakit kin tao, bisang mabiyasa. Ayan. So, yung gawa ko po, YouTuber ko, vlogger ko, bayo ko pa, manilbe ako pong, excuse me po, malbe ako pong YouTube. Ayan. So, uling YouTuber ko, vlogger ko, magumpisa ko pa, para po mabiyasa ko, para ma-educate ko, kailangan ko ring
manalbe YouTube. Ayan. So, malbe ko, makananong nanula rin dapat i-consider bayo ka mag-vlog, nanula rin gamitan, bakanta mag-edit ka, nanula rin applications, nanong content i-vlog mo, makanyan, miyayaliwa pong content alben ko na bakanta po mabiyasa ko. Ayan. Ganyan po, aminan man tama na oli, ayan, bilang vlogger, syempre, bukod ketang mag-educate ka, isipan mo rin itang paman siguro ating maka-appreciate, ating itang, syempre, gawa mo para dakal ka subscribers, i-chat mo la rin kamag-anak mo, aside king family mo rin, relatives, i-chat mo la rin classmates, kaya kapag-obra, co-teachers, estudyante na, encourage mo lang mag-subscribe kaya ka. Lalawin ko itang positive side. Ayan. Mag-focus tamo po kitang positive side. Gini, ang kaking ito, may kumpisa na ako. Content na po ng vlog ko, ating educational, tutorial, cooking, ayan. So, poli na po ng quarantine. May biyasa kong magluto, paturo kong magluto kang king kapatid. Ayan, kang Corazon Aison, shout out po, kang Waling Jeff Aison, poporeng kapatid ko, yan, tuturoda ko, Grace, Rosemary, Erica, ayan. At kakaswelo ko po, patse po ating mag-comment, I appreciate dala, po siya po yan ma'am, go, 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 makanyan, go, 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 hanapin ro pamikin to. So, touch mo po, makatabang puso natin pong magtiwala at susuporta kaya katao mo bilang new vlogger. At ganyan po, idaki ako po kayo, nung bisa ka maging vlogger, kailangan ating kang makanini. Ayan. So, mayari kang vlogger, patse, number 1, buri mo ininggawan. Ayan. So, buri mo ininggawan, ako po, kwento ko po kanita, atin pong mag-push ka na ako, ating mag-suggest ka na ako, mag-advise, rather na, Mamelay, sabi na, o teka mag-vlog, sabi na, mumuna na, picture ko, kadwa, ating kang, dakal ka pwedeng i-share, kareng anak, sabi ng mga kanyan. So, kanita niya sinabi na ka na ako ito, ala pa king isip ko kadwa itang siguro ala ko pang lakas loob umpisan king kanakong vlog kay bat itapin sabi ko pin quarantine na niya may umpisa akong mag-vlog pauli ning tapin mainit king bale itang at mantong kang pwede mong gawan para malibang ka so maging outlet kay po ing pamag-vlog bakanta itang siguro ngayon panahon na ini sabi kong hobby ko ni in vlogging ayan kasi maging pong may kasawp yang maragol in pa mag-vlog ko lalo na po ngayon na mag-umpisa na po yung online class at some point po manage ke po yung time ko yung oras ko na bayo ko mag-vlog isipan ko pa muting ko pa palang dapat gawan. So, yung gawan ko la parang school works, makanyan, nya pining malayari, advance ko ka rin gagawan ko, itang mikakaswelo ko, itang may kapagpas na akong reports, king school, makanyan, at least, ating kong direction na kailangan gawan ko pa, hindi bayo ko mag-vlog, bayo ko mag-video, bayo ko mag-edit, makanyan. Kay bat, kailangan, sabi natin, king nanumang bage, mag-enjoy ka, maglambat ka patse, mag-enjoy ka at buri mo yung gagawan mo. Sabi natin, kang passion king gagawan mo. At hanggang nanong sabihan da pa rin aliwa, ignore mo na mo, sabi natin. At the end of the day, ikaw mag-enjoy ka king gagawan mo. Basta importante, ala kang adada mo sa na tao. Ala kang apeperwisyo king pamag-vlog mo. At mga paborening obra mo. Makita. Pangadwa po,
kailangan para maging vlogger ka, kailangan ating kantiwala king sarili mo. Ito po binild ko pa aking sarili ko na kailangan magtiwala ko pa aking sarili ko. Kasi nung ala kang tiwala aking sarili mo, makanano lang magtiwala ring audience mo, lalo na ring subscribers mo. Kaya nung ila pa makasubscribe kaya ka, makanano lang magtiwala kaya ka, nung ika mismo, ala kang tiwala aking sarili mo, anapin. Bala may ngari ang muking ayop, waman balo ng ing sanga ning tanaman, tang mapapakline, bakit magtiwala yan na safe ya ka rin. Kasi balo na, wapotang mapaklinit ang sanga, balo na, makasula po ya. Makita po. So, kailangan ating kantiwala king sarili mo. Pangatlo, kailangan maluto ka pusad. Ayan, alwait ang literal kulay ang maluting pusad mo. Iniya balo ke po ini kareng mga tuwa. Patse sinabi dang maluto ka pusad, muli na sabyan, syempre, mo po ay iwasan na mag-vlog tamo, ating maka-appreciate at ating maka-appreciate. Ating mag-comment positive, ating mag-comment negative. So, nung ating mag-comment positive, salamat. Nung ating mag-comment negative, salamat din kasi maging dalan lareta, maging sangkan la, maging rason la para mas improve me paing sarili mo as a vlogger. Sabi natin, nakaman magumpisa king meto nga bagay, natambing na kang biyasa. So, mababiyasa ka, mag-grow ka. Napin. Maligwat salita, amano, kailangan matibe ka loob. Ayan. Ka basta-basta payapekto king sasabihan o comments daring aliwang tao. Kasi, mo naman asukat ing pangatawo mo, keta mo sasabihan daring aliwang tao. Mas kilala mig sarili mo hanapin. Pero rin ang constructive criticisms, take mo la as challenge kaya ka para mas lakwas kang mabiyasa. Sabi natin, nakaman makipag-compete ala namang competition kini. So, gana-gana, free lang mag-vlog. So, at yun na kaya ka nung makanano ming discard siya ng pamag-vlog mo. As long as, sabi ko pinandin, ala kang adadamo sa akin at ala kang apaperwisyo ka rin vlog mo, ala kang apapanasakit na tao, emotionally, go girl, hanapin. Pang-apat, kailangan willing kang mabiyasa. Ayan, willing kang mabiyasa. Ako po, tutunayan, kanita, aliko po teki. Pero ako na masasabihan na professional na ako kin technology ngayon. Siguro, paulining pangangailangan daring tao, lalo na ngayon pong distance learning. Halimbawa, anyang sinabi dating distance learning, ating online learning. So, kailangan magbiyasa ko nung makananong. Pauli daring sa rin kaya, halimbawa, Ma'am Charlene Zeng. Ayan. Tiro na kami nung makananong yung gamitan ng Google Drive, ng Google Classroom. So, yung gawa ko, in-apply kay Kimpa mag-vlog. Mag-vlog ko nung makanan yung gagamitan ng Google Classroom, ng Google Drive. Yung mga Crystal naman, sinuggest na yung content snip and sketch. Apo pa yung keyboard shortcuts rin. So, kailangan willing tamong mabiyasa. Tamo, paikawin mo, keta mong balo tamo, kailangan willing tamong mabiyasa. Ayan, kasi sabi natin, naman gana-gana balo tamo. Porket teacher ko, ayan, sabi ko na, lagyo ni ka na akong YouTube channel, Teacher Melanie Aison, naman porket teacher ko, balo ko na nga gana-gana. Mababiyasa ko, kareng kayabe, kapag obra, at mababiyasa ko rin kareng student. Dinanda ko pang example. So, dayoting kaming group chats, deng estudyante. And one time, kabuklat ko po, uling king GC ating may naliwayat same, yung kaya kaming group chat. At sabi ko, kasanting na naman nini ako. Anyang ikit kaya po ita, penigaralan ke, yung group chat, messenger, nung makana niyang papalitan team. So, pauli na ninggawa na nitang anak, may biyasa ko kaya tang anak. Kita po na. So, mababiyasa ko mo naman, kareng anak, kareng estudyante. Nya ako, kailangan willing kang mabiyasa para lakwas kang mabiyasa. Empty your cup, sabi natin. So, kailangan willing kang mabiyasa, ampong open kang mabiyasa, sabi natin. And number 5, ayan, kening kakong listahan, ininimpe ka tatawli ko. Panlima, kailangan
mag-vlog ka bang makasahog ka. Aminan tamo, syempre, nino ba naman naliit ang mangarap wa datang yung panahon, aside katang makakapag-reach tamong 1,000 subscribers, mangarap tamo rin na ma-monetize ya o magsweldo tamo king pamag-vlog tamo. Pero sabi natin, nung ita, yung peka target mo, kaya ka mag-vlog, at halimbawa, kilob ning pabanwa, ka pa mamomonetize. So, mila ko kagana, mila ko ka, itang bala mo, sumuko na ako, itang makanta. Pero nung in goal mo is, nya mag-vlog ko, bakanta makasaw ko, halimbawa, in terms of education, makintang, yung i-vlog mo yung nanitang lesson mo, kaya itang particular a week, halimbawa, ako gawa ko na po ito, yung lesson na rin anak ko, keng Filipino sa larang variety ng wika, makanyan, kahulugan ng pagsulat. So, yung gawa ko, mag-vlog ko na makapatungkol keng variety ng wika, ang po pang kahulugan at uri ng pagsulat. Inisip ko na atin lang abalo ketang i-vlog ko. At syempre, bang makasawp ka, the same time, itang wisdom, apeg kalab ni nga pong ganito kaya ka, buri mong idaki ka rin aliwang tako. At rin po rin 5 bagay na kailangan atin tamo bilang vlogger nung bisa kang mag-vlog. So, i-review tala po mo muna, kailangan, buri mo ing gagawan mo. Pangadwa, kailangan ating kantiwala king sarili mo. At pangatlo, kailangan maluto ka pusad, itang matibay ka loob hanapin. Basta-basta pa epekto. King sasabihan da rin aliwang tao. Number 4, kailangan willing kang mabiyasa. At number 5, kailangan itang wisdom at pagkalab ng Lord kaya ka, idake mo bakan ta makasaog ka. At hanggang mo po, Kenny, sana po ating kayo pong abalo. At dakat po salamat. Happy learning po. Nung aburyanan niya po ini, paki-like po and subscribe at paki-click kaya mo po itang notification bell para updated ko po king kanakon tutuking vlog. Dakat po salamat. God bless po.